megalayapost.news. Kajing lek kenti usamla shakwa amtreu kam dei setia na kajing be pajba halor kam tu mobile henry dei kajing kini pisa para be di drog hadin meladep bendi ya ke mobile bagi ladep bentu bad ha kajing kini pisa para maki adon ki perlok jungu ki ba umhun ya kajing sam pisa bad kila be yu ban pan pisa bad ha kajing ting ulalit men kenti syak te kwa ya kani la pla da ki baying tu khna balatik perteng kum wan prang sngi simli ar newsnem karta habakren sikilat thai khobor menta kasngi ha kajing wan yo te khna ha te kwa amtreu kabodon bernihan. Kumulai tu regi bahing laong ba kide ki perlok ki bayi di drop lang badadin meladep pendi ya ke mobile. Kabakile tu lang lami kejing bom stu jemut ha kapor basam ya ke pisa. Bada kejing bom hun ya ke pisa bakilai sam kila tu syok mudat yau tu samla bala pet no ilade bad ha kejing be jongki u da kejing ting ula kenti no syak te wa. Halor kene kejing jaga kenhun SRT Fire and Emergency Service rengkat kibor pelit kebernihan entah kesengi kidang peteng benuat yau ti semla na ketekawa bad hadu menta kimpat lap setia lau langam jelop ne udang lai im hadin melalik inti ha ketekawa Dakan yang kami menin yo jepit putusan baji san steng pidon ki bafun de na bafun ki para yang aram de bafun direct pun ki para dan pun ki para kita de ni awasane da wasane ni one page dah kemat lagi sana dalam one page sana pat bila dia tu mesti kulit deh dan mentah kila ya terai kila ya wat kalau kulit kila ya le itu balak banyak wat dekat semua jintik serai ke ba jai buang jom nang ti ba kum di luar dikit ya kata ingin tip mo lamar ba haduk mentah ingin tip teh kai kadau bu jom ne bu hap ne empat tik kana Kang balong ini ki basak sane pati ong ba udai tau para jongi ting ya le hi kat balak banyawat bat awat itu kulen bek dak ki breu dak ki try te balong babe ba ong ba sim ya kat afun babe e beda kita ki ba drugs dilan tin babe e u lalong kumsa katan body drugs na di drugs ki ba ya be u musa jom nang nen lim kan di ide lengkap bam sil bersama ban kini mobile de upet bating ya kata tem setelah ba jom sa kata long ka tum dia jintik itu tengok now ni wan kang sini megalayapost.news.